Uburundi n'u Rwanda byombi ni ibihugu bifite amateka n'imibereho y'abaturage ijya kumera kimwe kuva mu bihe by'ubwami, ubukoloni ndetse na nyuma y'ubukoloni. Bikaba ibihugu byakolonijwe n'Abadage, nyuma hagakurikiraho Ababiligi. Imiterere y'ubutegetsi mu bihe by'ubukoloni mu Rwanda n'u Burundi hose ikaba kimwe, aho yaranzwe n'ubusahuzi, amacakubiri mu baturage no gutindahazwa. Nyuma y'ubukoloni ibihugu byombi kandi bukurikirwa n'imvururu za politike zari zishingiye ku byiswa amoko. Ku bihugu byombi kandi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi, Abafaransa nyuma y'ubwigenge bakaba baragize ijambo mu mitegekere y'ibihugu byombi. Imvururu zishingiye kuri politike, guhirika ubutegetsi, ubwicanyi bwibasira ubwoko bumwe, byose bikagaragaza isano mateka ibihugu byombi bifitanye. Tuvuye ku bumenyi rusange ku isano mateka y'ibi bihugu byombi, ni mu nyemereremba y'ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kurebera hamwe amateka, ubuzima n'iby'imvururu na coup d'etat yo mu Burundi yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Coup d'etat yaje kurikiye gushaka kwiyamamaza manda ya gatatu kwa Bwana Pierre Nkurunziza. Bamwe bati hoya, Bwana Pierre Nkurunziza arashaka kunyuranya n'iby'itegeko nshinga rivuga, kandi ibyo ntitwabyemera. Abandi nabo bati suko bimeze, kuko manda ye ya mbere yari yayitowe n'akanama nkenguzamateka, bityo rero kuko atatowe n'abaturage, manda ye ya mbere ntabwo twayibara nka manda. Ibyo bizamura umwuka mubi w'imvururu no kutumvikana hagati y'abari bafite ubutegetsi mu biganza n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Icyarimwe na bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD hategurwa coup d'etat iza gukorwa gusiza gupfuba. Ariko se byagenze gute? Amateka avuga iki? Biteze ahubwo ibyabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi nyuma y'imvururu Nkurunziza kongera gutwara Uburundi. None ko abaturage bari bariye karungu, yakoresheje iyihe mivuno? Ye duhorana amazina yanjye Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze muri iki kiganiro, ibitekerezo n'inyunganizi ni ukuri amarembo aruguruye. Uko guhirika ubutegetsi mu Burundi byapfubye mu mwaka w'ibihumbi 2015 byari igikorwa gikomeye cyagaragaye muri ibyo bihe muri politike y'u Burundi, aho coup d'etat yahungabanije byinshi. Ku isonga y'impamvu nyayo yo gutangiza iyo coup d'etat yatewe n'icyemezo cyo gushaka manda ya gatatu kwa Bwana Pierre Nkurunziza. Nubwo coup d'etat yaje gupfuba, yongera ubukana bw'ibibazo bya politike bituma imyigaragambyo iba ku bwinshi, haza umwuka mubi hagati y'inzego z'umutekano. Igisirikare cy'u Burundi gicikamo ibice bibiri, igishyigikiye Pierre Nkurunziza ndetse n'abari bari ku ruhande rw'abakoze coup d'etat, kandi bikurura amagambo menshi ku ruhando mpuzamahanga. Habaho gucana umubano n'abo mu burengerazuba bw'isi. Abashinwa n'Abarusiya ku mugaragaro bahabwa ikaze. Inkomoko n'impamvu za coup d'etat zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihugu cy'u Burundi ni impaka ku itegeko nshinga zatangiraga ubwo hari ikibazo cyatangiraga mu kwezi kwa kane ku mwaka w'ibihumbi 2015 byatangazaga ko Nkurunziza yifuza manda ya gatatu. Abamurwanyaga harimo n'abari mu ishyaka rye bavuga ko ibyo binyuranyije n'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi 2000 yahagaritse intambara y'abenegihugu. Ikindi kandi itegeko nshinga ry'Abarundi ntiryemeraga umukuru w'igihugu manda zirenze ebyiri. Ubwo benshi mu banyagihugu by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi batangira kuvuga ko ibyo Pierre Nkurunziza ari kuvuga binyuranyije n'itegeko nshinga ndetse n'ayo masezerano nyine y'Arusha. Hakaza icyemezo cy'urukiko nyacyo cyateje impaka. Icyo cyemezo cy'urukiko rushinzwe itegeko nshinga ry'u Burundi cyashyizwe ku mugaragaro muri Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ko Pierre Nkurunziza yari yemerewe manda ya gatatu, kuko manda ye ya mbere yatowe n'inteko ishinga amategeko atari abaturage bamutoye. Bityo rero ngo niba ari abaturage batamutoye, ubwo ni ukuvuga yuko manda ye ya mbere yabaye imfabusa. Icyo cyemezo cyateje impaka ndetse n'umwiryane. Umwe mu bacamanza birangira ahisemo guhunga igihugu, avuga ko yatewe ubwoba na bamwe mu bari mu butegetsi icyarimwe nabo bakoranaga mu kurinda itegeko nshinga. Bityo ku mutekano we ngo wari mu bibazo, ahitamo guhunga igihugu yerekeza mu bindi bihugu hanze y'igihugu. Abaturage mu mujyi wa Bujumbura no mu yindi mijyi, ayo myigaragambyo ikaze yatewe n'icyo cyemezo cyo gushaka manda ya gatatu, kigateza imyigaragambyo y'iminsi myinshi mu murwa mukuru Bujumbura ndetse no mu tundi turere. Guverinoma ihitamo gukoresha imbaraga zidasanzwe mu guhosha iyo myigaragambyo, aho yashyize ingabo hirya no hino mu mihanda, mu masoko ndetse n'ahandi hantu hateranira abantu, zigakoresha imbaraga zikomeye icyarimwe n'ubushobozi bwo hejuru mu guhosha iyo myigaragambyo batanya bigaragambyaga. Raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu zagaragaje ko hari abantu benshi bahitanwe n'iyo myigaragambyo, abandi benshi barafatwa barafungwa, abadafashwe berekeza y'ubuhungiro mu bihugu by'abaturanyi nk'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Ku bijyanye n'itangazamakuru, guverinoma yahisemo gufunga amwe mu maradiyo yigenga ndetse ikomeza no gufunga imbuga nkoranyambaga nka Facebook na X, icyo gihe yitwaga Twitter.
muri Gicurasi mu mwaka wa 2015 ikibazo cyatumye igisirikare cy'u Burundi gitandukana gicikamo ibice. Bamwe mu basirikare batishimiye ibyemezo bya Bwana Pierre Nkurunziza bajya ku ruhande rw'abakoze kudeta, abandi baguma ku ruhande rwa leta ya Petero Nkurunziza. Iyo kudeta ikaba yarayobowe na General Major Godfrey Niyombare wahoze ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubutasi mu Burundi. Uyu akaba yaramaze kwirukanwa na Bwana Petero Nkurunziza nyuma yo kumugira inama yo kutiyamamaza. Iyo kudeta ikaba yari intambara yo guhanganira ubutegetsi hagati yabo bari mu nzego z'ubutegetsi bw'u Burundi n'uruhande rwashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Bwana Petero Nkurunziza. Uko byagenze mu kwezi hagati kwa Gicurasi itariki 13, itariki 14 ndetse n'itariki 15 muri uwo mwaka wa 2015. Gicurasi ku itariki 13 kudeta yaratangajwe mu gihe Perezida Nkurunziza yari yerekeje muri Tanzania mu nama y'akarere yari irigaruka ku bibazo bya politike byari mu Burundi. Bwana Niyombare atangaza kudeta kuri radio ko Nkurunziza yatembagajwe ku butegetsi. Abaturage benshi n'abasirikare hirya no hino mu gihugu birana imihanda batari kwigaragambya, ahubwo bishimira impinduka zari zimaze kuba by'umwihariko mu murwa mukuru Bujumbura. Bidatinze wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Bwana General Premier Niyongabo yahise atangaza kuri radio y'igihugu ko kudeta yapfubye, maze asaba abasirikare bari bayoboye iyo kudeta kwishyikiriza ubutabera. Gicurasi ku itariki 14 kudeta yari imaze gupfuba, abaturage n'abasirikare bari bamaze kwishimira impinduka, bose bari mu rujijo. Umwe mu basirikare wari uri muri iyo kudeta yemeza ko kudeta yari imaze kubapfubana. Ubwo wari umuvugizi w'abari bashatse guhirika ubutegetsi Major General Cyprien Ndayirukiye bemeza ko umugambi wabo wamaze gupfuba. Gusa imirwano ikaze kandi ikomeye yari yabeye ku nyubako y'igihugu ya radio na televiziyo by'igihugu RTNB. Igisirikare cy'ubutegetsi ni ukuvuga abari bashyigikiye Pierre Nkurunziza barwana umuhenerezo kuko abari bakoze kudeta bashaka kubitangariza kuri radio na televiziyo by'igihugu. Gicurasi ku itariki 15 ku bari bateguye kudeta bishyikiriza ubutabera harimo General Godfrey Niyombare ndetse na bagenzi be bishyikirije ubutabera. Gusa hakaba n'abandi bahisemo guhungira igihugu bahungira mu bihugu by'abaturanyi n'u Burundi, bituma iyo kudeta birangira ipfubye burundu. Nyuma yo gupfuba kwa kudeta hari ikibazo cyakomeje kwibazwa na benshi, uko nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza yaba yarageze mu gihugu kuko yari muri Tanzania, kubera ko hari ikibazo cy'uko umutekano w'ikibuga cy'indege wari mu kangaratete. Gusa ku bufatanye n'Abarusiya yari yaramaze kubaka umubano nabo hamwe n'Abatanzania banyuze y'ubutaka acungirwa umutekano. Agera mu Burundi atangaza ijambo rye bya mbere nyuma ya kudeta yari imaze gupfuba. Abaturage bari bagiye mu mihanda bishimira ibyitembagazwa ry'ubutegetsi bwe, abari nabo basubira mu mihanda bishimira gupfuba kwa kudeta yari yamukorewe. Nkurunziza akimara guhonoka kudeta, iyo kudeta yakurikiwe no gukaza umutekano, habaho gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Abenshi bahunga igihugu, abandi barafatwa barafungwa, harimo na bamwe mu basirikare bari bakomeye. Ibitangazamakuru byasharajaraga mu kurebuzwa ibitabireba ku tuntu n'utundi ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwikoreraga. Ubwo ku bwinshi birafungwa, muri byo hakabamo ibitangazamakuru mpuzamahanga nk'Ijwi ry'Amerika. Abanyapolitiki bakomeye bahunze igihugu, abasirikare batari ku ruhande rw'ubutegetsi barafatwa, abandi barahunga. Nk'ingaruka ibyo byose byatumye abaturage benshi bahunga igihugu bagana mu bihugu by'abaturanyi nka Tanzania ndetse n'u Rwanda. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko hari ihohoterwa ryakorewe abaturage n'abasirikare ba guverinoma amahanga, harimo n'umuryango mpuzamahanga UN n'umuryango wa Afurika wunze ubumwe OIA. Bamaganye kudeta kandi basaba gusubira mu nzira zubahiriza amategeko. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC kubera ibyaha byakorewe abaturage muri icyo gihe, ICC yatangije iperereza ku byaha byakekwaga, harimo iby'uko hariho nyura ry'uburenganzira bwa muntu byakorewe mu Burundi mu mwaka wa 2015. Umubano hagati y'u Burundi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi wajemo agatotsi na kibutotsi, ko byavugwaga ko aribo bagize uruhare mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. U Burundi bushyirwaho ibihano, ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'i Burayi bihagarika inkunga byahaga u Burundi. Havuka ikibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, imipaka irafungwa, ubukungu bw'igihugu burahananuka busubira hasi. Ibi byabaye mu Burundi ndetse n'ibindi biba hirya no hino muri Afurika. Ni urugero rwiza ko Afurika icyugarijwe nta Matsibihugu. Uti Matsibihugu? Yego, kuko iyi kudeta yatewe inkunga n'Abanyaburayi ngo bari bamaze kurambirwa Petero Nkurunziza. Nkurunziza akimara guhonoka kudeta, abo Banyaburayi nibo basubiye inyuma, bavuga ko mu Burundi hakozwe ibyaha by'intambara bihonyora uburenganzira bwa muntu. Babwira Abarundi bati ngibi bihano ni mwe mudufashije. Ariko se kuri Afurika y'Abanyafurika ibi bizarangira gute? Mu gihe ukibaza ibyo, kubwo ni gutyo dusoje. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ugize igitekerezo ni ukuri amarembo aruguruye. Tubonane ubutaha. Bye.